Sa ataw ko na ba ada watay na buto. Yang utawatay na buto. Nasisisaliw. Lagi ang utabay na miya katululan na kasakit. Lagi ang utagya tegurar tu sakit yan na miya kiskya watay. Ha? Hei karitang ko nasulad ka. Lahu. Naurian ugyan pakasulang utawatay na didlit tilali ang utay na yan. Hei karitang ko iman tu na miya nakapasupog kagdamakan na masakit. Swati yan sungap kesakitan sa miya katululan na iman tu na tinimbet-timbelerak na wala akagagdamakun. Hei karitang ko na lagi dak na magagada dia kendenai kegaga. Hei karitang ko na lagi dak na yaw magagada adia kena mipuga sagi yang kaya magagada makan. Hei karitang ko na penginakan reka inawatakan kambuk kada nami bayang ku dunia na den nami angin akan reka iman tu aku reka pernah pagangin hei watakulai na ini sembagun wataya na hinakulai nan tunautu hei tiga ni karitangku pamasana kung kasabulung api asar buah malu kalbatan ang kaya magagdamakan hei karitangku nakatawan ka dan nabakur kami angin dabakur kapi amangni iman tu akur kabu mangni na dia kung kapesubua tiga ni nakulai iman tu na tiga na pemasaku din sa bulong dara-dara kung ka pemasaku sa bulong hei inakulai nayawa kung ka kapeliwak wa ina pemasaku sa bulong urian yan miani mo sa bagerang utawatan aluminium mamanti nasuki apa kau mani yang kuliw-liwaniran nami akong pelakap kisok kung pelakag yang mutawata pagkagetan sa kapengguraw kian ya Allah rina iya kung ka kaya pa mo kaganakan si ina kaya pa mo kaganakan si umiyakan inawagin ang panakamamangandirakan dia kena nakibagay supa manganinian rakan sakay labiru na matao ka piyaso sala dipirakakan dia kumaka pengutang kada tinda pagutang rakan kada ku nagkibayadak nung hei kadnangku inu aku tuluminyo kadia kena kerau ubah kena pasubuah si ina kagdamian YouTube penekamangin rakna pesubunak nap gerata ginawan yan iya Allah narina ya kungka kiapa merakanakan si inakan Allahu Akbar dia kena tigian kerau ubah kena pasubuh si ina ka YouTube penekamamangan nirakan kadang kuna dia kena kerawan teru bahkan teru ada pirakan lagi tu tinggi ni kiapa kayu gua kan sapelewaku kaku aku sabulu nakadang kuna skail biru nama tahu kapia susah ada pirakan tadi aku makan pengutang kada apa utang rakan kada kuna gelebukan kadang kuna iman tu nasulda bugina nama mantia tinggi na duduka duka anakku dapat teru nak ada nami atu nak kena bulung sangga yang mga tinda nakadang kuna rinda iya kungka urian yan namiani musa begerang utawata nasugi apa limu yan sa beger nasumiulad nami uman yan sinaya namatay dan nasudan sukay layan yanu nasamatay dan si inayan lapi alalawin yan adin yan dipangarkan hei inakan kianatan akong kan ada mana amakan da pagariakan nyawan tunad ni suhanakan sakabu manilang barakan ay inakan naginatan akong kapan na sabab sambutan niya nung dikip peludai sambut tayo mana niyan narata ginawa niyan namili ni nang buta karatas ama kakempeli na iyan ay mana niyan nakiabukan niyan sudah tiap yang buta ulama tanu sukyai lain yan nun namagan sumagan nabikar yan nagyang buta karatas tagi ni ba nagyang buta ka peliwang buta watan namimbal kung sang buta ka kasasagit tigi inayan namimbal kung sa yaman na niyan na surat ay bagag yan sa gyang buta watan yan kaad na yaman na niyan na itutuman yan hei tigi yan ni karitang ko tiga mampung gurao kadiak nanan kabaya hei karitang ko nak natin taro nakan rakaw bakong kaguraw ka
Yetigen di kerata ginaka ni gira pukile na punggurau ka. Atau nak nanti na iman tu na punggurau ka na kekaman. Aduh karitangku kapia-pian kana di kamana punggurau. Hei karitangku katawanakan yang kutuak dia liung ka kasugua kurkasa bulung na pimbebak nanan. Allahu Akbar. Atau nak naden na piraka pia susanat. Katawan kainu akan sakasugua pimbebak nakapa kaliung ka adi akan kerau bakung kakat tenudi kumasa kang bedutir akan sanyawa ia akan kerau bang kamaila ya mai kang bedutan aku sanyawa tak kegedem kap manatigin akan to surat lagi kita tinggi ni kan bubak urusan di pakaliung nak saka apa radio mau pilih sang utamasa kang bedutir akan sanyawa tiga ni karitang ko narilar kan so kaya pamurag kaya pamraging karakan nandang at tiga na yaman na niyan nakapupulan wak na yung kaya tiga na surat ay babakar ka na ad na tiyan at tamu kaya maka so at tiga so kaya patay niyan na ad na ini bagagyan rak na tamu lakatang ka tiga nang kaya igi-iga na kan nakalutang ka kay yaman na niyan natatampo na usan so tamu kay gaganat kay ama okay dan tiga ni karitang ko na saksing ka kaapya so salad na dagat na nanibot dahulu. Tiga ni karitang ko na singka pia susalat na den na bagusan libat. Pagi ini kalakakan saya mana niya na masa mas ginanglan ka na damang gusto. Tiga ni karitang ko na saksi kau din. Kay ni ganat rakanan na parar kanan. Nagyutan tigin ni dangan lebat. Apia tigin susalat na dakurun lebat sabab para sa Ginoo. Yang damang na tigin na miya sakita ko sa miya katlaulan na miya dersakan adia kurun makang gusto. Dah kurun natigen usar kay litinanan arka. Tigen ikaritang ko na yaman nanian na parar kabunan. So tiga yang muta ulama tanu ang muta gagaw. Agi yang muta ina sa muta wataya. Na time 70. Na daniya pa naman timbang sugagaw kita nu wallahu taala. Sugagaw kita nu wallahu taala. Ina to. Aya kala igagaw wala. Na inat niya sunaraka na piyagit to kawan ka. Inat niya sa surga na piyagit to kawan ka. Di sugala igagaw wallahu taala. Ino to nakagiyak na ba inuinad sunara ka tanu din yo payakyad na kunaraka na pangangalak o pa makak na ba pangangalak kalangon tanurong tipu na dinyan pagito ko ano ba na naraka so inad so kalabus umayor papangangalak kanaba lang na taga po na bayabo na banga pagano sudah sa kalabus umami ka no so inad so kalabus kapangangalak umangalalong ang mga nagmamangaw so tugurun ang mga nagayaman na niya na drag ang mga nagmaginom sulang no di indusa na ano na yaman na niya na misapar kanyan kapira mong takalabuso sumambuso na raka na inad na pangalak na so di ka lang napagulog nun napangal ko to bangay ni bagakan bangabagak so sambayang sa timang buwak to ay bagak ka nakyut ka kung naraka sa isa ka hukab so isa ka hukab walo puluragon manisaragon na taluga to sa gunong pulugawin na manisalungan na sanggi murag na timbang yang walungan na mauri. So ati ko nabi so dipsiyong bayang nasaka tao buwa dipsiyong bayang kuingit na 70,000 panyakit murka tibalak apong gamit niya kuingit umadua na magato sa 40,000 murka. So ati ko nabi so saka tao dipsiyong bayang na timbang apugrar niya so taong tanan nagitim niya patuton mamuso murka wallah. So kung suyaman na niya na dipsiyong bayang dia buwa karong kami niyang walay nga inutusun na nabi suka kurtina pati ako sige mulbirafiyong pati ako justado inusun na walay suka kurtina kami ada yung nabi agi buwa karong ayo dipsiyong bayang usul da walay nga na sopat pulo gawi ay priskir ka wala nakuha niyan sa baraka dia buwa karong ayo no dipsiyong bayang na dapat gawayan na iparambang ka na dipsiyong bayang kundi na isusulda ka na dipsiyong bayang minita mga lawag sugi man niya na miya kadang-kadang lamang alalangan wala ino to nakagiyaw di tanong yapan ang gilay nakanabay inuinad sunara ka bapamirito sa tulay bapamirito sa arwan kaya na kunara ka na pirito nun so tao asupag yan so Allah subhanahu wa ta'ala